Ćao svima! Ćao svima! U današnjem videu proglasit ćemo pobednika giveaway-a. Svi će da pobede. Voljela bih i ja da pobede svi, ali nažalost imamo samo 3 pobednika. Da, zato što imamo 3 poklona. Da pokažemo još jednom poklone. LOL konfeti, LOL glitter, LOL glitter i... Lego. Izabrat ćemo pobednike preko jednog sajta, randomajzera. I hajde da počnemo. Ovaj program koji sam pronašla, tu ćemo ubaciti link na naš video. Evo ga. I sad učitava sve komentare. 3883 komentara. Jednom smo i mi učestvovali u giveawayu i pobedili smo. Sonja se možda ne sjeća jer je imala, sećaš se, a? Da. Osvojili smo rančić Frozen i 2 sjaja za usta. I baš smo bili srećni. I sad ćemo da vidimo našeg prvog pobednika. Jovana Golubović. Čestitamo! Sonjica, obožavam tebe i mamu, pratim vas još od 5000 i ne mogu da verujem da ste stigli do neverovatnih 100.000. Hvala puno. Ovaj LOL konfeti odlazi Jovani Golubović. I hajmo da vidimo sljedećeg pobednika. Ako se bude ponovilo ponovo LOL konfeti, onda ćemo morati da pritisnemo dalje sljedeći komentar. Milan Dubajić, Lego. Čestitam, Sonja mi je pre bila slatka, smešna. Pogledaj, sad porasla i u prelepu devojčicu. I u princezu. Milane, osvojio si ovaj Lego. Čestitamo. Ostaje LOL glitter. Još jednog pobednika tražimo za LOL glitter. Lara Stanišić, ovdje se dopisuju međusobno. I ajmo ponovo. Wow, Milan Tomić. LOL glitter. Čestitamo. Mihana Jusić je osvojila LOL glitter i mi volimo tebe i vas, sve vas, naše drage potpisavce. Hvala svima. Hvala svima na učešću. Jovana, Milan i Mihana. Napišite meni na mail koji sam ostavila u opisu ovog videa, a i ovdje će se pojaviti. Napišite mi svoje podatke da bismo mogli da vam pošaljemo poklone. Hvala svima još jednom. Nemojte biti tužni, bit će još giveaway-eva, mnogo giveaway-eva. Da. Ćao. Ćao. I vidimo se u sljedećem videu.